namye mvuga nti bajya abahungu n'abajya abagabo musanga batsibye imishatsi nk'abagore. Mu Burundi abantu batsiba imishatsi n'abagore, kaza usanga yatsibye imishatsi nk'abagore. Hajya muri we haba harimo akantu kavanze muri we hamwe n'umugabo, ahandi naho sinzi ngene muca mumva ivyo ngomba kuvuga. Hajya haba harimo ka hormone kamwe, hajya mubona ngo nabango nyama mubita bake nayo mazina ntanayo nkunda no kuvuga, ariko menya neza ni kuki atomera nk'umugabo. Mugabo agomba kwa gace kamwe kamera uko akandi gakamera kuriya, no kuvuga ngo hari utuntu tubiri naho bitagaragaye neza muri we, mu maraso, mu byo kumenya kwiwe. Niko je namana wende none wewe ubwo umugore cyangwa uri umugabo, ngo kubera iki? Hari ibimenyetso by'abagore biri kuri wewe, uri umugore cyangwa uri umugabo. Ngo yandi umugabo kabisa, nta bagabo bagenda basa gucyo sha, mera nk'abagabo, ifate nk'abagabo, cyangwa naho bitari byo naho ifate nk'abagore. Hari umukobwa